mobitel. Koja je fora s tim? Ja sam na TikToku, imam više od 200 followera. Pa ja sam na TikToku pa se ne zabijam u stup. Da. Vidi kako se zoveš. Znaš da kako ima tvoj broj? Da. Marko, ne poznaš me kao Marka? Ja ne. Ti? Ne. Ja sam na nedjelju ukinuo. Vidi koliko sad. Koliko si ti sad? 17. Da, ja sam isto tad bio neki. Koji ste film gledali? Ja sam gledala neku frku, nešto tako. Ana, peri zube i spavat. Ana! Okej, mama. Ana! Isus. Da, kaj sam bila, do koliko ste se dopisivali? Dopisivali smo se do pola 4 minuta. Znam mama. Pa to je malo prekasno. A kako se Dobro. Zadaća, lektura. Cure, znate kako mi se sviđa onaj Marko? Stvarno! Joj, hoćete se negdje naći? Da, sutra u parku. Joj, kakav je! Super. Isuse, koliko ti on toga šalje! Pa on se skroz zaljubio u tebe. Ajme, daj da vidim. Ne. Daj da ja vidim. Ne. Ana.